ebedu dwuma bi na se dwumaku a yama ne tumi se onhwe se ne be ya enema omo ye no won be jan no se omo ye omo adwene se omo mamra na ya adwuma ama Ghana fo dodo na sebi nipa no wafa kweti kwansu bi na wo sisi Ghana fo no the first regulator no o ka kene we prepare yes I don't know yes sir you kroma na mo amba ye Bank of Ghana any securities exchange omo bo Ghana for kokko mo ka twom se omo form nsam fun so onko kobum se na amon Asempa no hey and then regulator no tira ho Kwesta say and so fubi koso Ghana sa Ghana musi afeni mama ji na celebrities bi ni ma na so mo no so me celebrities no ma me se wa se hwan na de yi no mi kwa mi ni no musi afeni girl bi bai hwan polo ekwapin polo ono hwan ni no social media mo kotra na mo didi nsamfo a Ghana ha wo sa nkofo no hwan ni mo amo regulator na again unim sa video na wode abasese no eno kra na ma emra kra ache ne mo what does mo kan what media me use herbal medicine what is herbal medicine you are regulated so munnim ne bibia mom ye nkyere mo me bo FDA fo abaso papa obi obeye jimisem bia as a regulator eya mandate ko na kochino wonte ase a onfa nkokot enya bontin eni edi asem so fi se obi ya chain no bizane se one post to bela ya chain no one post to bela nka omumu ja no onya ogwa on be sa chi no e ho no obehu mo so a sebe ya si ekrapin polo ni se oni de eduro no kro onyu bi da ba on de woton jimi se na woka se wunni ma hwe na Ghana on presenters any radio for no mu free say I am right but emraba so say me kofi capital so me tibi fie na bobo bibi ho de ro kire me say me ju di say eya wuntie no me koto bia asemoba na me kokota me sua me de presenter ne beka ho na me di radio station say TV station so a o ma akwa me yes ade no me do maka ho yetia ena Ghana ena mreni ha ena emra susu ye adwuma susu a mo susu ke ya de na bu se na obi a wo wonim de a also otibi nya adwene e ka se ye mo food and drugs board for so yet ababa so because yetie yenim se enyuma no gbabi nya adwuma at least omo de omo ye adwuma na ga office say Bank of Ghana for securities and exchange for omutufu kakeponi o won with the men's gold depositors no omri ya omansana ye be close ni down oh fa so akohwe wo de opa ya nyesika bi ni ye dia na me na tua moka mo pa dia fonti no e so pa dia fo a ye ton fofofo na wo ti ho sabi investment full say na mo kwa akoye ya ka monti ase hwe ba ko bi ba ye friend can coin as a wan woman nam edwom eno bubu ma say oh ade ne de abufu kran say eno kra de se wo du sika no kokoma na say nyambia wo ka say wo kwa kwaju sika wo si da bi skani ni ho agima pe obi a wodo beto sa ensam say na di kroma na mo Bank of Ghana for mun close you down asemo ba mama ka say ne da bi as a regulator that's your job FDA for sama majin na ono no 70 bi say Kwesta Ghana for my bi no mu you useless sir the question I'm asking mu you useless and vulnerable sir
a betra ma sa ge wa ka kire say mesre me ka no pay awie mesre mo ka and say ben bia wa koso kuma nya da ana say nya bia so wutimu bom wa she river na sha wa pon skin ama wo bom na koda be man chen na say be man na mfi wa kina wosuko di obi di mawa ya se fe ba akobi magajia ena slami ena hwan ewa sebe wakosuaku ma enya me ka kire mo sa mayo na omo so pebre bia bo omo pedwuma bia edie Krista akatesia fama kama we fufure se di say Catherine wunta mo mdu adwuma mu a na otio wo de adwene se weja wo more sesebo emu fi wo pon ho ale sha blechie wuti mu fi ni memu dwie na wuri se nyiti na ema onya be ma no na wotira masa na meti ekura se sa akura no kura no ono kura kunu kura ni kura ja no sana meti se ya mpa dia nentenya mbia mbisao woni akwaya se san asofo ne wo ma moti loto wo mo cheloto wo radio so se na loto no ono number na engongo gotwa enti gan on dia onya skani a wonpe kameti ye yesiga bia nempra ene kwa me despite nempra ne kwasitu nempra ne enesofori nempra Ghana Heskafo Ibrahim Mahamanom ya fani say Canada Japan no ma omso mo sikei ya siga nempra ne wo mo no say ai ge duro ye adwuma mpa wo be hwe na sebe akwa fu bi ene twididie no ba tra no ke cancer fu say a kire Ghana fo na Ghana fo nketesi asoso mo so to mo pa adwuma yenti no Missing food and drugs was for Sagano. Deal with it. I support any regulator. I don't know mandate. Or no enforce say. Sans and Funa. Ghana ha ya yeni hai sani ya yeni haya aposi for entimi nya adwuma and then a TV television station edu omechi ansana ye musa aposi for ye adwuma tell ye tiwo no ye nim se ebra wa Ghana na se obi enforce mrana de bia mo so ya ne wa fe ya fe se we mu so ya me de so obi ka se me nua ata ofefe ebri and food and drugs board for once so mu ye o madwuma o munye den me no ya adwene enya ba bia no mutibi ye niema and for once o mu ye adwuma eni nto munyai sansam na mudi wo Ghana no no na mo manyu maku a ye de tumi ahye o mo nsa se o mo moya ho ban no o mo ye adwuma mo me support o mo nipa na ye kwa akọche no ye kọche no on ti asia afan court enko su se emra ye no se kwa de ne fast no emra tia enti ye su o mo ni ama ne damages na wo tu fie na ke cancer funu sebe akrachefo a o mo so sebe o ma no ewuo na o mu sika no mo de pema no say obi timi kasa na akwa bi say what Mercedes we jimu ma be kwa to Mercedes amano wuni o what Mercedes amano say atoka no man wie oba no wu no oba wo pewa yeso oba pewa banchi kwa da akwa wa we see yetuo banchi kwa da akwa banchi abada akwa wa we see mikuru yetuo na no kwa wo wa hwa no ato abome moko pema nya mo sites moko pema o mo chemo ema o mo nim se mo jimienti no me se Krista mo kache gas ni se me se obi ntobi me yemi ko be boka papa enka me twine dia sa di ni sika aka ho me twine dia sa di ni sika aka ho ada mama yo ba krom hanmo ebi ani abre ebi ko school ebi ko yi sanu adwuma vocational training ebi ye we na kakra na aka na mo ya akwaduro na mo so na mo ye dede ka ho because abon ya see FM slave queens and our social media sanfu akwa ne jeje wo mo so maka wa wo de wo sabe ka regulator sa de na wo ye adwuma no meka bia kiro
me say adwuma na ye kotu mu no se Ghana ha court wo ho ye de nku ye de aban ekokot krama court kra twa damagima aban so won tua obi ka na ntutu fi se nipa no wasa wa adwuma anya obi bia fa no court na slave queens munni hwiya sebe o ma me ewu wo we tum Krista me classmates bia no me tuntum ena me hu ama me am say get when na me ni wo school back in London I swear ada odi the picture to Facebook me hu no ni dinam say ohima hu nie enya de wada ni broni ade abada ye nyina ntira hoda wada ntimi se sound sa o dia bufu say o ka come say o ye toni ye ho ejimifo mo pom ho am say mo toni ade ni toni nyakopon woni nya senti na obo ye bibifo eto awia so ene woni nya senti tutu na wodi abroni ko bebi yowo ene woni nya senti na wodi Arabs kogu Middle East desert nyakopon wo ye good architect o wo ye hell of an architect ade ene ti kroma na de bia ne atra ho ne ama obi afa kwati kwan no obu Ghana fo yakoka na obi awon mu hwe no so ke cancer mu no we are say pa edio krowe Benjamin Kofi Amwa I say I'm watching uncle please you are loud and clear at the premium bet Kole Gono Michael keep it up bless you sir bet for minimum the best seeing and saying I'm with the music Fuachi at Isaac say we also more fire on them. GH is going to a ditch and we should try to correct them. Osebonsu, tell us Emmanuel Manukre answer they are slave queens, gold diggers. Omukwadi omunya gudu omunya huchi mames. America ye from huchi mames. Huchi. Samu koshe. Mo sa funa mo slave queens na ya mudi omachi no. America mo niska omunya. Mo niska omunya. We are pa obi ni ma dia omye nchire no. Thomas Dochi watching from USA, Delaware. Kofi Monfire. Hey, anyway, adiachi. Dochi me da say me kwamna boatin abraphobia Kofi watching you live from Amasamai. Keep up the good work Kofi, you are too much. I really love you. Escobi GH hit them hard Kofi. Look mami en so kwa asem so ekromu awo na sadia no se ama de Ghana fo ye nyina ye de tumi ache omo nsa se omo mo ya ho ban na Ghana ye fa ye ntuma mpem ebi mfra no omo ye omo adwuma mo me mo omo abaso no mo nya bi nka ho etiefo mo mrem 0302 21